Kenapa trail run lagi penat daripada road run? Padahal jarak sama je. Sebelum saya kongsikan kepada korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom. Trail run ni bukan korang lari atas jalan. Korang akan lari atas batu, atas rumput, atas tanah yang lembut. Setiap korang punya langkah kena balance. Otot yang kecil dalam korang punya kaki kena bekerja dengan lebih keras. Lepas tu, kita kira pula elevation. Bila naik bukit, jantung rasa nak tercabut. Bila turun bukit pula, korang punya peha rasa macam terbakar. Sebab kena tahan korang punya berat badan. Itu yang kenapa buatkan kaki korang ni cepat kong. Trail run ni pula tak boleh maintain pace yang steady. Sekejap korang kena laju, sekejap korang kena slow. Sebab dia punya laluan adalah teknikal. Energi korang akan cepat drain sebab badan korang tak sempat nak stabil. Dan yang paling underrated, korang punya mental akan lebih penat. Sebab korang kena sentiasa fokus supaya korang tak tersadung ketika berlari. Silap sikit je kan, terus boleh jatuh. Sebab tu, trail run 5km rasa macam korang berlari 10km. Tapi bila sampai je finish line, dia punya nikmat lain macam. Jadi korang ni team road run ataupun trail run? Cuba komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut running yang ada di SMT Sport ni, korang boleh datang secara walk-in ataupun beli secara online.